Hello gamers, te sai sin ngip dan soba biang sepi sakan ka 3x gamer. Te hakan ka episode ka bamantangi penlakai ya ka give away challenge ya tu ka top up event ka wadang shumi thamai menta te ni penlakai ya tu. But kini kinong lekai ki bamanta ki te ki kill member jongi sudan ni penlakai tang ya ki kill member jongi. Te piru lada pikwa ban join hapo ka kill ka jongi pila ban join dan ka link hapo description. Sa klik na tu ka link ba dan wa ID ru bangalabu apa tu ka description dia sa klik na tu sa join. But aman lah ka top up event, aman lah ka bawan top up event ni penlakai baik ka give away challenge tang haki member ki jongi mo tang haki member di badan apa ka kill ka jongi til pila da pikwa ban join dia sa join na po description ka dan ka link juga kill but ID juga kill. Ini bamenta ide I hopeless tambah menelera akan deka game ka jongi te pindan hope te ini di tribor lada pimpat tip I tribor te sampai na po video ka dan ko video balai kai bat nga bat I tribor ni lekai ya ka 1 kill 100 diamond giveaway te sampai po description kan bu ya taru FF madiang ini ide I ul member balas lam hai member badan apa kill jongi itu FF madiang Trevor ila dan hap dengan cinya fight ila sedang ban sedang ikan kon launcher mo kan internet ka chongaru kan long kabat thut bahata ka daw nga sim le kai bahara haw ni tayo kagani ka tayo ka bawan mentan mar thut plan internet pesa ta suspect ro hadu kan ni ka thut internet berkat pila dale kai le long hadu kan bas ka weru badan plan no thut re absha net kan block shay tu no thut. Nama ini just day ngal ong na du menia bansa online andala day kapor rim online ra mentapat anda ngila playing pat ipentut yang ha takadaw nga ban blog no di ban ai beda special invitation day kumi gitu ngin dan pors ai kan kata abang ngila ong prabaji price tengin sedang no game des online no rim online dia ai special invitation ngin dan pors ai headshot ang tu layo de imahe de please kinu ki member ki badan apa ka kill jongi te please wanam ya love ra ya trish tombe nam ta ka kill ka jongi nama la slam tam tu dog tax yo nama lapra lo ki member te ni ka bamanta ki pun ma ki member ma lapang mi don ni layo headshot no that is set ke electro set ke electro niru dan fight ini I explore YouTube. Oh dah cross side dan shotgun republic OP box YT lah yo itu OP box YT good love dia warnam tiang ra piru warnam ong ra tambah di kil membar la chong yo ban le kai betang ki member la chong sudah piru ki bala subscribe bat ki ba watch ki video ki chong ba page be ki video ke bang apen la kai be man la ka por te please don ka way ka video ka bang bu yem ban poi tang his pala te pendap na ka tungan sedang na ka give away ka ba ar hajar diamond bat ki subscriber mo bat ki subscribe OP box YT dan jing fight buat I clever clever ila jam no hai OP box YT la yo arkill dengan continue dengan session dia dan kawai ka video ka bang bu yang si spotlight kepada lah la dep ya ka tu ka si spotlight in sampai la kai no ya ka wait ka tournament ka ba ar hajar diamond giveaway please apa na description bahasa dan mai atur mo saya harap share lang but 2GB King wow 2GB King ila yo na itu way 2GB King OP box YT la bersama tur shay ibadan I 2GB King but itu way tripod but OP box YT dan tripod dan cinya fight mentang ban OP box YT hang tu friend ila yo buyano dai ini 2GB King wow 2GB King na try ni use the phone 2GB te kada 2GB King na mangala bon kalau skip ika video te so ang kum ta kum tu ladap na mangala skip bon mai video nama no na ana lu basdak yang tu number 1 ide 2GB King bala job no ila yo arkil of people YT like my hair
like kill but ini we 0 kill ini set ke electro ilayo r kill ini isa 6 iyo shikil but ff madiang shikil tes ini ko wait ki 0 sudah dengan pin iru pi bangala ai ka price ti ilo chop menta ka de gani apa like spa diamond ba kan ka tu payment successful nga shoot screenshot no ani de ka account chong tu indong chop i 2GB king ani te ka ban ba kan ka de ka emote kalimin ni ka emote bangan pin iru kalong gumno ke emote api buat kalong kum ni di kanya de peser kum kawang rai dia kene ka bamantat tangkat ni bakin saya sembiang pat anda nilai yo yang ban pelakai ka giveaway challenge join mau tu ID kill ngalabo description